Medise Moya pemono le momamedi hohle mo e bang e ka ba o mametse ditaba tsena o le hana teng dumela re boetse re kopane hape sontaheng sena se molemo re ntse re tswela ka ona mabakane a rona a re hlophileng ka hara dikereke tse re di kenang ke a tseba hore le kgathatseile ka hore na ho etsahalang ha ile mona le sa bone ditaba sontaheng tse pedi tsena tse fetileng tse re tswang ho tsona ke a dumela ebile ke a kgola hore le a tseba hore re ile ra hlalosa hore re a lakatsa ho ka bona re iketela dikgetho tsena tse re yang re di lebile tsa di 29 tsa Mei mme ka mabaka e re kekeng ra qoba IEC e re behetseng ona le dipehelo le melawana hore re di latele re fumane nako e le nako e nyane haholo e se lekane motinyane jwale ka lebaka la hore re ntse re kopile balatedi ba kgonang ho ka re thusa ho fumana dipalopalo tseno tse hlokahalang tse hlokwang ke IEC jwale re ile ra bona hore jwalo ka baetapele ka hara mokga re tswe letsholo re late bolatedi be re ka ra bo finyellang ho ka tlatsa diforomo tseo tsa IEC mme jwale e la ba mosebetsi wa bosiu le motshehare hore re bone hore na re kekeng ra tleya kona mabakano fela a ileng a emisa diprogramo tsa lona hore di ske tsa tswella empa he ke rona bana re teng hape ditaba dingata tse etsahalang le a hopola re qetetse re na le moeti e le mmema a phane ho tswa kwa Mohlanga ha re qetela ditaba tsa rona mme ke rata hore ke molebohe haholo hobane re ne re sena yena motho a re tsamaelang ho ya makgotleng a dinyewe a tswa ka ho the change radio re ne ntse re fumana di-updates tsa rona ho tswa ka radio Kgotjheletsane le ntate Popedi le mabotjho ho ka re update empa he ka lehlohonolo mema a phane o ile a itlhaba sehlabelo mme a sa rerisa le mang kapa mang ke utlwile nna a sa re hlaba malotsana ka ditaba tse ntseng di etsahala makgotleng a phahameng mane Pretoria High Court mme ka hono ke ya motheoletsa ebile ke dumela go le balatedi bohle ho tswa ka radio Kgotjheletsane le ho tswa ka ho the change radio hobane balatedi ba the change radio ke balatedi ba radio Kgotjheletsane ke mo phamiseditse ka hono no empa he ha ntse re tla re mamela ka hara social media mona re fumana hore balatedi ba kereke ya ZCC ba tswile matla ho ka emela kereke ya bona lo arabela ditaba tse ba sa di tsebeng tse hole le bona hobane
batho ba ntseng ba arabela ditaba tse re di buang ka social media ha se batho ba kerekileng le nthatua mentatua ha se batho ba kerekileng le mema aphane ha ba tsebe ona ke ba kereki ba kerekang mabatoweng afeng hobane nna ke le Mokoto ke ne ke tla utlwa haeba bakereki bao ba arabelang ditaba tsa mentatua le ditaba tsa mema aphane le ditaba tsa monna molo teng mona la hlaha a bontsha hore o la kereka St John a buela kereka le ZCC a neng a tjhesa le yena diaparo tsa kereke tseo ka bobedi ha e ne eba ke bakereki ba ileng ba kereka le batho bana ba buang maeto a bona ka kereke ya Sione ke ne ke tla utlwa jwale ke bona ho hlaha batho ba tlang fela ka ho soma ba buella kereke ke ile ka re motho ye mong le ye mong ntle le matemonana mararo e nna ke ya rongweng e leng Bafana Stephen Zondo wa Rivers of Living Waters le Maapostola Tshitso Simon Mokwena wa Tirano le moprofeta Paseka Motshweneng e leng Moporo wa Incredible Happenings ko ona matemona mararo e ke a rongweng ho a senola empa ka bontsha hore a mangata matemona a ikgakantseng ka ntle ka moo a leballang Bebele empa a rongwe ke Satane nna ke le Mokoto ka kgutla ka re ho thwa ke le bolelle hore kereke ya Modimo ha e so be teng ha ona kereke ya Modimo ka ntle ka mona ke dikereke tsa beng ba tsona ba le isang mo ba batlang ho le isa teng ba bang ba bona ba le kentse ka hara dilekane le sebeletsa dilekane lona le makgoba a dikereke tsa dilekane ke mantswe a ka ebile ha ke a kgotlisi ke eme hana mo ka re motho ye mong le ye mong ya kerekang ha shebe tsamaiso ya kereke ya kerekang ho ditsamaiso tsena tse ntseng ke le balla tsona hore hlokomela se itseng le sane mme le sane se morao kwat o se hlokomele le sona haeba o fumana hore di a tshwana ditshebetso tseo le tsena tsa matemonana mararo seng ko balletse ona e nna ke a rongweng e ntseng ke sebetsa ka ona le hana jwale o tsebe hore kereke ya hao e o e kerekang ke kereke e sebeletsang medingwana ya lefatshe lena le re phelang ho lona ha ona modimo dikarolong tseo ntla fela la haeba ha o mo tsebe modimo kapa hona ho ipapisa le testamente ntjha e buang ka Jesu Kriste wa Nazareta a ileng a tlatla re shwela dibe tsa rona ho tswa testamenteng ya kgale haeba ha o di tsebe ditemana tseo ke utlwile hore ba bang ba Masione a ntseng a arabela ka moo ba re ha ba mo tsebe Jesu Kriste bona ba tseba yena se le ba rena ba se le e mong wa boraro ke sa mo tsebeng jwale ha ile mona ba sa tsebe ka Kriste potso ko re na Bibele e ba e balang ka hara kereke ya Sione
ho ngotsweng ka hara ditemana tseo tse ka moo. Hobane ba re ho hang re se ke ra ba jwetsa ka Jesu, ha ba bui ka Jesu bona, ebile ha ba mo tsebe Jesu o tswa lefapheng lefeng. Empa ke utlwisisa hore ba claima hore ba sebetsa ka moya ka hara kereke ya Sion. Ba claima hobane haeba o sebetsa ka moya mme o ikamahantse le Bibele, o tla ba le kutlwisiso le hore na moya o tsamaisang ke moya o jwang, o tswang kae. Ho hlakile hore ha ba tsebane le moya o halalelang. Bana ba ntseng ba arabela ka social media, ba arabela tsa mmema a phane le mentatua le monamolo yelwa wa maloba. Jwale nna ke re ke itse ditulo di tletse ka tlung ya ntate ka mona. Ha re tlo pheha kgang ka social media ka mono ya o arabela. Batho ha ba batla ho arabela mme Maphane, dinomoro tsa ka di tletse ka social media ka mono. Ha ba ntetsetse ke ba meme ba tle studio mo, ba tseba ho bua taba tsena tse ba utlwang di ba hlaba. Mme Maphane o itse yena hana mathata, o bua le monga kereke. Hantle monga kereke o tholetseng yena, ke ka lebaka la monga kereke ha thotse haeba ditaba tse di kgathatsa ba kereki, taba e teng, ha no thola fela e teng taba. Mme re aya, re tlo fitla jwalo ka bona bana be re ba fihletseng le bona. Re tlo fitla, ha re a ema, ena terene ya tsamaya. Ke bontshitse ka re ha re mona ka ba kereki rona. Ha ke tsebe le gona ba kereki ba tšhaba tsholang hobane ho hang ha ba tsebe le hore na ha dikereke tse ba di kerekang di tla thewa, mabaka ene le a feng hore di thewe. Empa he ho lokile. Mme Maphane ke ena. Mme Maphane, dumela ngwaneso. Dumela kgaitsedi ya ka ntate. O ko atamele tshepi eno ya hao, re tsebe ho utlwa ona ho etsahala jwang. Amen. Amen. O ko o dumedise bamamedi. Ke a utlwa hore sephadi se tlola ditlwebelele ka ntle ka mono hodima hao. Ha ba batle ho bona bakereki ba Sione. Ba re na ke ka lebaka lang o fumane pholoso wena o ba siya. Ba bua dipuo tseo tse mpe tse ba di buang ka mono tse sa tshwaneng le bona. O ko dumedise bamamedi le ba bui lapeng mono Ke a le dumedisa bamamedi ba Radio Change. Ke dumedise le bana ba etso bona ba kereke ya ZCC lefatshe ka bophara. Ke dumedisa botlhe ba ba nkitseng le ba sa nkitseng, ba kereke mmogo le nna ka mo Radio Change. Ke sa buile gape bana ba morena mo studiong sa ntate Mokoto. Ke re go lona modimo ke yogo, ke busitse ke ditabana tse ntsi, ke a leboga. Mme Maphane,
ke mona ke bona eka o kgathatseile ke ditaba tse ntseng di buahala hoja ke sena bonnete ka botlalo hore o fela o kgathatseile hakalo kapa dipolelo tse nono tse buahalang ka ntle ke tsona tse o nyollang hore o tle o tlo feleletsa ditaba hobane ke bona ka ditaba di ngata ha se ditaba tse ka felang ka bosiu le bong ana ke fela ke nepa nepile kgaitsedi ya ka wa feme ke nyolohile ke nyoloswa ke matlhapa o batla o le moraonyana ha ke utlwe hantle okay dase okay ke nyolohile ntate wa ka ke nyoloswa ke ditlhapa tse ke rogiwang ka tsona mokekolo wa moloi ke a makala gore batho ba buang le nna yalo ba nkitse na ka gore nna ke bolela tsa leeto la ka le ke le tsamaileng ka mo kerekeng ya Sione ene ebile ke bolela ke sa tshabe ke bolela ke lokologile kgaitsedi ya ka le batho bo botle ke ile ka bolela ka re ke kolobeditswe ka 1969 ke sa lo monyane thata ka mo kerekeng ya Sione ene sale ke nna ka mo kerekeng ya Sione till now he ke bolela ditaba tsa leeto la ka le lenkutlwisitseng botlhoko le ka tjeko ke senang motswadi le ka tjeko ke senang kgaitsedi a be a le mongwe fela bjaanong ke makala go tlhagelela batho ba ke sa ba itseng kgaitsedi ya ka ba e leng gore ga shenke ke kare ke le bona ke bitsiwa ka moloi ke bitsiwa ka ditlhapa tsotlhe di muscont ke amogela kgaitsedi ya ka ebile ga ke kwate ebile ga ke šišinyege gobane tsela e thata bjang e o e tsamayang go lebile gae mmusong o tla kopana le tsona empa o seke wa gadima morago o seke wa gadima ka thoko o lebelele leeto le o le tshwereng ke tshwere leeto kgaitsedi ya ka ene ga ke sisinyege ga ke tshabe selo ke bolela ke lokologile ke bolela ke le free ene ke rata go bolela le lona ba lona le commenta mo dipolelong tsaka nna ke bolele le lona ke bolela le baruti nna a ke bolele le lona le sa le ba bannyane 1 mohlomongwe le bone koša e bina le bone mojeremane a o pedisa koša a le ko Bokonautu o ra le ko Klepgate ga tlo tsamaya ya ko Stocks mojeremane ke kerekile le yena ko Bokonautu nna yena o moloi wo ke kerekile le Lucas mojeremane le mosadi ya gagwe Sophie le kgaitsedi ya gagwe Shoti le borwa gagwe Shoti mohlomongwe o bone nkosana bintsha koša nkosana ke moitse le family ya gagwe ke moitse le mosadi ya hae Popi Mogale ko Winterfeld ba sanna Winterfeld before mma Mogale a tla tsamaya a tla kwa Ndebele ko number 2 nkosana ke moitse in and out Popi mama hae ne ba tshellana letswae
le mamaka ne re agile re le ba khelwane mogatsa Nkosana ga bintsha koša na bina le kgaitsedi yaka Moscow Amos ba mo itse ko Stocks and Stocks motlhomongwe wena go bolela o bone Nkosana a bintsha koša o mo itse le gore na Nkosana kwa ko ka nna ke a mo itse ebile o nyadisitse ngwana wa ka Nkosana so motlhomongwe o bone Kenny Makweng wena o commenta mo dipolelong tsaka Kenny Makweng o golela ka molapeng laka ke itse Kenny Makweng dikhumpi tsa ka ne di tswa ga Mtlhanga Sun City di ya Lofontein ga bo Kenny Makweng di ya go tseya bafana ba koša di ya Falbanka di lata bafana ba koša ba itla Sun City Center kwa Mtlhanga ka dikhumpi tsaka le tsa ngwana wa ka kore ne ke beile bophelo ba ka bo botle mo kerekeng ya ZCC ke thusa batho Kenny Makweng o golela ka molapeng laka Kenny Makweng ke itse papa hae Solomon Makweng o nna bereka ko Reserve Bank ko steko nthela ko Paul Kruger mola ba beileng Paul Kruger mo teng papa go Kenny Makweng o be a bereka kogo ke mo itse in and out Solomon Makweng ke itse le mmane ya Kenny Rahaba ko Falbanka mama Makweng ke itse le mmane ya Kenny wa go disitseng Kenny Makweng mama Makweng wa go disitseng Kenny motlhomongwe wena o commenta mo bone Kenny a bintsha wa joina kereke ya Sione ke sa boela gape ke re molweyo mokekolo wa merishana o ke bereketse kereke ya Sione ene ge ke bolela ka yona ga ke tshabe selo ebile ga ke tshoge ke tshwere leeto ke a tsamaya ene go bolela o re mo go nna o re nka leader ka kerekeng ya Sione ke Slomang wena abuti wa lumba e red o ntsha matlhapa ka molomo wa hao ke rata go botsa ngwanetso gore leeto leo le tshwere leo ditlhapa tseo di ntshantseong ka se go rogenna ke mopholotswa ke pholositswe ena ga ke dumele gore kereke ya lena ya le dumelela matlhapa go fa warning ke le fa warning ke bona gore re tlo ya court so langa o ntsha matlhapa ka nna ke tshwere leeto ke sa go roge o so kereke le nna o sa nkitse re tla kopana court bile ga ke boele morago ke a go bona ngwanetso bea dipointe tsa gago godimo ga tafola o tle o mputsise gore nka skebe ka ba leader nne ke le leader ke sa le leader le bjano bona ke binne khwaere ka apara seaparo sa khaki ka apara seaparo sa blue ka godiswa ka bina khwaere motlhomongwe mme o a commentang o sa lo monyane thata motlhomongwe o bone Sophie Mutiane a bintsha khwaere wa rata go bina khwaere nna Sophie Mutiane ke binne le yena mokekolo wa morishane mehibidio ke binne le Sophie Mutiane ne ke ya metlhwareng re lala boshiu bo botlhe re opela sister ka ba opela ko nthwela ko metlhwareng ba opedisa ke Sophie Mutiane wa tlisitseng tlhabollo ka kerekeng ya Sione ke a moleboga ngwanyana wa go Hammanskraal kgarebe ya ga Mutiane a re ga opela a tlhama dipina ke molatelela motlhomongwe ngwanetso o bone yena bintsha khwaere wena wa joina khwaere nna ke khale ke le ka mo khwaereng
So ke rata gore ge le bolela se la khatlisa batho ka motho se la ntsha ditlhapa ene nna ke bolele le lena nna ke nyaka baruti ne ke le moruti ka kerekeng ya ZCC ke binne khwaere ka godiswa ka molao wa kereke ya Sione ka nna 5 years ka apara potlana ka mo kerekeng ya Sione ke lengwalo le lesweu la boruti ka boela ka fumana promotion ka apara dikeledi ka mo kerekeng ya Sione baruti ba tshwere lekwalo la boefangedi ka boela ka godiswa ka mo kerekeng ya Sione ka apara round ya bomme ka kereka le bomme ka ba secretary ka mo kerekeng ka fumana promotion ya round mo go bontate ka mo kerekeng ya Sione ke moefangedi ta di swa ile utlwa ke bolela kereke ne ke le moruti ka kerekeng ya Sione ne ke tshwere lekwalo la boefangedi bana ba modimo kereke ne re ge kena ka laboraro ne ke ema ko thoko kwale go na le taba ye nngwe ye ke ratang go bolela ka yona ya maipolelo ka kerekeng ya Sione ye ithubile malapa a mangata ya maipolelo ka kerekeng ya Sione kereke ya rena ya laboraro ne ke ema ko thoko le bomme ba round ke le mme o mogolo ne ke le tlhogo ya bomme nna a ke boele morago ene wena o sa kereke le nna tsamaya o ye ga Mhlanga o ye o ba botsise o ye ko Thabeng o ye o ba botsise kereke ye re thomile mo yona ge re tlo ya ko Sun City Center gore na tlhogo ya bomme ne le mang tlhogo ya bomme ke ena mosadi o reng nka sebe moetapele ge nkene sa le nako e la kereke ya Sione sa fa bomme mangwalo ka mo kerekeng ya Sione nna ge ke gola mo ke kolobeditsweng teng ko Bogonote bomme ne ba fumana lekwalo la boruti bomme Mavendvai ne ba na le makwalo ka mo kerekeng ya Sione ba rapelela bana ba rapelela batho le bomme le bokoko mmabaloi ka mo kerekeng ya Sione bomme ne ba fumana makwalo a boruti so ke moruti a ke bolele le lena le fase too much le local ke nyaka baruti ke bolela le baruti la nkutla ge ke bolela ke re ke tlhokofaditswe ke baruti ke tlhokofaditswe ke di ministera tsa kereke ya ZCC ke tlhokofaditswe ke monga kereke Ramarumo Barnabas Lekganyane ke nyaka bona lena le skela dikena le diitse le skela di emela ha o bona ga le itse le tlhagella ka matlhapa nna ke nyaka baruti ke kgopela baruti ba kereke ya Mamelodi bontate Skhasimbe general secretary ya kereke ntate Lepota le committee ya gago matsogo a gago bontate Nala le bontate Mokwena le bontate Shiluwa ba ba leng committee ebile Shiluwa ko committee ya masogane ke tlhogo ya masogane mara ke tlhogo ya kereke ke bona ba tshwantseng gore ba tle ba bolelele nna moruti nna le skela ntseya ka mokgwa o ke bona ba tshwanetseng gore ba tle bontate Moima ko Thabeng le tshwanetse gore e be lena le tleng le re Maphane o bolela maka Maphane ga re moitse I play a big role kerekeng ya ZCC ebile ke boele morago ke thusitse batho ba bantsi le ko Moria ba nkitse bontate Manaka ko Kgorong bontate Rashopola ne ke tsamaya ke nametsa batho ke ya Moria
kolo khumbi ya ka ne sa eme ko tlase mo go emantse dingwe khumbi ya ka ne ema go gorong ke bereka mmereko wa kereke ke tsia batho ke ba isa sepetlele sa Mankweng ke tsia dijo tsa babereki ke ba isa whatever mo babereki ba leng teng khumbi ya ka ne ema mo pele ga kgoro ka di swa utlwa ke ra ke bolele le lena ke bolela le baruti ke moruti nna le ga ile gore motlho mongwe molao ile wa change ba re baruti ba bomme ga ba sa le selo a ba sa le yo nna ke actile party ya boruti ka kerekeng ya Sion wa ke bolela bjao la boraro le a itse maipolelo a ka kerekeng ya Sion bomme ne ba tla ka mathata monna ke eme kwa le ke ba kgothatsa mathata a bona malapeng mathata whatever a ne bana lona ko mesebetsing le a itse maipolelo a le itseng baruti ka Sontaga o fitlhele ba yemi mola ba re bona ba kgothatsa bana ba Modimo se baruti ne ba se ira ne ke se ira ene maipolelo ao a thubile malapa a mantsi bofebe bo le bo bolelang gore ne ke feba le baruti ke tabeng ya maipolelo ne ke sa febe ne ke kgothatsa bana ba Modimo mara maipolelo ao a thubile malapa gobaneng batho ne ba ira di appointment no re go le mo kerekeng ka mo kerekeng ya Sion motho e tla ba baruti ge ba le teng kwa le motho le beletse wa kgetha gore o bolella o ipolela go moruti mang ntho e thubile malapa a mangata bomme ba bangata ba paletse ne ba palelwa go tla kerekeng bomma moruti ne ba tla ba tlompolelelala ba re palelwa go kereka because choir nna le banna ba rena ba tla ba ipolela mo go nna yena wa bolelang o a di swa ke re ga ke nya ke go bolela le lena le se ke la commenta dilo tse le sa di itseng ke bolela le baruti ba Mamelodi ba ileng gore ke rwele baruti ba iya Mamelodi gore lukisetsa kereke ba kubiwa mara ntwe ne mmakatsa ke gore kereke la bontate Madiba ge ba sa phela ne ba tsamaya Mamelodi ba itla ba stikerela kerekela ya Sun City Center go utlwa ke bolela ke re moruti ga tla monna mo nka se tshabela ga ka ra ka tletla yo kopana le nna whatever mo kae or ministera ke ile ka le botsa last kare re rwelwe ka bese ra isiwa Moria re rolokisa taba ya kereke ke baruti ministera asu ba mo fulusitse ministera khama a fitla a rekwa ke baruti ko Moria ga tshwanetse re a lokise taba ya rona a emelela moima gore go bona ke bolela ke bolela le baruti please ke nya go roga ke baruti because ke bolela ka baruti a ke nya ke go roga ke lena e bile ke nya ka go itse gore na ga o commenta o kereka ko kae ka rona ke a go botsa kere ke kerekile Sun City Center go ga Mtlhanga o nroga o kereka kae wena o le mokereki wa ko kae kereka ya ZCC re intsha matlhapa intsha ba ke kolo ba baloi kereka ya ZCC